malware attack se sima oini habidi leite ko adubu akoina khara common noina ko general loina yengmo tam si ge se dum tawre habiduni ado attack se si mo ong tawrokani habidi leite technique se jat jat ne ngasi technique am toramni yadra kan heng anawam thorkani ado technique se sine lore hab leite masi je dum update lakani adu khara naina ra yengje ko type se email attachment kamai lakani kan email se ko program hab pe image hab pe music hab pe adu karam bano ha kan da sigi thar iba files da ko कोई ngasai gi code se yorka doine ba virus kum ba yorka doine adu mathong marom khang da de ko na sigum ba se mayam ma lakpe adu how to prevent to horen yang se mari ko sima leire mathang da na kaino file server haidi sumaina khang mai ko file server se yam line understand to ga tara ga di puthok pusin to ya ba haibadi se pen drive kum ba hard drive kum ba leidana moi ji di pura satpam change ba aina files access to ga tara adu na ta hauji kisna mafam am ko da khilla thamaga internet se samjallaga anywhere mafam ama yakta da ko access to ya na bagi damakta same device amani na low ya file mayam store to thamduine mongon da adu aina maje remotely access to buse adu sumaina khogi store to ga thami mafam amada lengana thami ba khogi sigumba system to kana file server haira kawe ba ko adu file server sida infect torok padagi file server du sizinari ba magi user atopa mayam sida infect torok pa makhalama habidi attack khutause adagi di amana kaino hakanda file sharing software yam line khang gai tara gadi ko mayam na sinna share it kana nawai sinna bu do data transfer to to sin to yam nungai kholi ga mangon de yaw nge bna ko example loina pi bani ko moi sigum dagi kai dog ga kana moi atop amadu da yawram dana adumaina transfer to ropadu da atop amadong sangi ba sai virus obi malware any types of malware moi je sangi dagi replicate to ko masa pok thorpa adu atop mayam je sokhalak pa adagi di amana kari no hai kanda peer to peer file sharing sina kaino ha kana ko bluetooth obi wifi direct obi nearby share mayam lai ko moi sidagi music video adagi di photos mayam download to da khoini khangdaba adu magi background da code malicious obi code mayam hapchale da adu ai system je destroy tongna ba mangan ba gi damak code hapammaga attack to holak si ju makhala mane ko attack to rokpagi adagi remotely exploitable vulnerabilities haisna kaino ha kana ko example loina si yam kupna yengdrasu ya example loina ha kana ko gi password haptaba gumba adagi di password hapa jamna maming gi hapa gumba adagi di secure oida public network kum sizinaba sigumba sina maram moiraga ko gi attack to rokpasu ya ko